米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。乌萨卡吉乌里努米达古奈高瓦塞阿达能，从主而来的智慧使我们得着生命。萨利卡嘎马波隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努高瓦斯。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以达能萨卡法鲁阿兹方杜鲁布罗利马阿杜希尔苏尔萨。O pakatama ay takwanan o pakatama ay to urip o lalipahak ko tapang ami hamham atau pakalemer i jingraan saan 找到我就是找到生命，他会获得上主的恩惠。箴言8章35节。Sarikakaw pasolin kita o misa Kristo ay mitaong tu kawas atau mihlutlu tu suar ning rai o taneng kunini do sakaji urip no tamlaw now hani umiti aray tu kawas atau mihlutlu ay tu suar ning ra atamlaw ano masama amaan ko urip sa ay bidias tu nafalo su anu kawas ko lemak nang ra atau sa ay katefal raraw ko urip nang ra。我们基督徒相信，敬畏上主和遵行他的话语，就是智慧，使人得着生命。因为信靠主并遵行他的教训的人，无论生活处境如何，不会离开上主的心意，生命也不会陷入罪恶中。每多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥。Sa puneran aku ku falujo a mitier i tiswanan. Ta sa ay piliyang tu na falujoan iso ku kalutlemak aku. Sa rujolen aku ku falujo a mihlutlu tu suar no miso. Ta pakahapinang kako tu muutser at ulah no miso at sa ay pitlemak tu tatiihay. 主啊，我要谦卑信靠你。让我的所言所行不会背逆你的心意，我要忠心遵行你的命令，使我明白你的公义和慈爱，远离罪恶。Pakai ni i tatlamaan nay ang nganutapang ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalumel no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。